Kinong Tray Casual but Work Charge Katanat PHG Mauplang Area Lengba ka Mauplang PHG Workers Union MPWU Kilami Syakmat Bandawa Nakibor Bahalor Katanat Banpelait no Yakatulop Jengki Kabala Sakut Lakumba Katu Kan Nibenai Habakren siglar Patai Kubor uba Napoleon S. Maufniang Presiden ke Union uloong ba Kinong Tray Kidon Hapreng ke Jenge bat Kumta ke Union ka Kentu Banpelait no Yakatulop Jong Benai Risau Naiwieng bat Kumju Jong Nopra Banpelait Chua Katayo Krismas Ulai tu baki don palat siajan ngut Kinong Tray ki bamat jing e bat kani kamde kasien baningkong baki sakut tulop Henry kebejuja nakapor syakapor. Dan kalian kejung ini akan dikasih pemerintah ni kerpat nak pemerintah jong Kinong Tray casual neki mastrul baki work charge ki bangat rapor jong ka PHG Mauplang belum ban kibor bahalor subhaban pelajar mekutulop pasa jong upanai Oktober November kumjur untuk pelajar mereka depan Christmas jauh mentau sedang. Kadau kalau bang ni banseban Malaysia kita beresma yang joki kalau bang Christmas kalau apa ini? Kipat ba ki casual ki work charge ki ba terima bang mungkin. Kajingyo ki kabaret teman tak yang sebut penai dengan tak bahaya ki ya kajim joki kalau beriman beri joki kam tam lem tak apa for Christmas itu ya. Dalam pernah nongkrong nak kalian jadi kepan, kibor bahlor, subhaban pelajar begitu loh. Jungki mastrul bat, kibor charge, katulah pasal cukup naik Oktober, buat November, rengkar do kada ban Christmas belum kesana. Hal juga porong kepat kibor bahlor pelajar mia kan VDA, comparable dan sejarahnya allowance. Jungki, kalian nongkrong kepat kibor bahlor subhaban, sahab dah mikir kepat jungki. Ini kan jengem, kamde pas aku tang habok PHG mak ni on mi nak kalian PHG Mauplang. Hari kene jengero kadai jombar kau PHG department ki work charge bat ki mustrul jombar PHG jombar kau kan state. Kamde tampo PHG Mauplang. Hari ini nak kalian jengi on mi hadin bi jibet nak PHG Kinong Tray PHG Mauplang. Dan lek amount tu kelak pun kita. Kinong Tray kita pelat sti jaga cejar tam. Mi lawan kedua dan kalian ki syong bolongba. Kini le pendet pelat show Christmas sama kimla berpulang. Tek show ada jengkerman dan kurang pulang talong. Nah kalian jungi betul Kinong Tray betul long. Ban syukurman tak kamde usuk malah boy Christmas New Year ki. Tidak kadang bersih. Pisang yang limit saya sendiri. Kawai gede ka? Kawai gede tekal kawai gede jongka. Gretel Shalom Water Supply Scheme. Kawai gede Division 1, kawai Division 2. Nah kalian mesti mencari yang kini le ban na. Kini kita pernah bercakap yang don wah reason ni yang kelalaian keladon tak bisa. Tekin hapannya through ke BIM system ke surkom badai. Te kinong kin persyam le pelat shop Christmas le long kimla popular.